ATM mà mình làm bút đâu cash flow nhiều đâu thì bác sĩ đâu à kiếm gì Arab digital check thì bác sĩ đâu à chúng ta đang làm được gì cũng bên gần kia anh ring ra lần lần khai đi bên đi chúng ta hết gì đâu à cái chuyện đó có hàng dễ xem được à anh là cũng có đi xe với na local content này mình làm được content nhưng mà vài anh chỉ phải làm một chiều hun xây lầu tối mình nói thêm rồi đa phát triển xuống là số của địa phương sẽ nghe rồi thì ngày là lên ông chairman của bà là người hoàn tu ex-president chair the headquarters trongนี้ประเทศนี้จะจิ้มปูสารจะจิ้มปูมีปูจะเห็นจะจิ้มปูมีปูchief guest ผู้ทรงสร้างเดียบเดPresident chair the headquarters Mr. Urban Paul RNFI state Assam notice in kan minister kan swapta who cares thanga rural area agricultural director pension or retired in who this year yang mo kan lupa kan lupa in trian tra le chung le khat te ba voinia press ni tak tak te zain voina local form te in a chen khat chu konga la ron thang me te ko an ni karenga tung song te RNFI Services Private Limited le selai agency kan ti ya chung ming chuan lo chewa si bai ka ko chewu ani ro sa kian te ko takin a khu na ka lo ni sela ama kan lo ka lo le MJ President Song Takani ha may I please request Mr. Urban Paul with the RNFI state head notice in Assam to raise up from his seat ani hi hemi RNFI mini ATM super distributor to zonga anlo kalin van nei tha ka don nge ni ini aya sum le pai nei zok te a thiam zok te tam tak ka ra van nei tha takin nun kham ve ya hian wen ni hi ka theng ta a na thok ka sai ve ma an ni chang po hian advice tam tak te po mu ai unai a chuan kan kal ve langa ATM booth kan entrar bul maya khathar ni khatachanga ninga ikara pe chuan kan pu le ani ATM ka te mo account ni le kha khat chome te kan ma mo te le box si lo wa bazar ati han kalila chuan chuan kan la chuwa kha sa kha kan mo ne chumi awang chuan kan entrar bul la kan ma mo na sa ema chumi ria chuan RNFI Services Private Limited hian nun suak ta hei hi RBI na a pongpui thap ania RBI atanga pongpui thap ani ba ka RNFI hi company X noya company rimtla ania anna ka nge kan present yang devin an office mun pui nge Delhi a hian ke chu ka kal te lo ma wa chu ke ka sen Delhi a umten an vakala an office po an va ela en kim dil chenu ta kan ni chu mobile te kan la a en kha kan in thon ani ma mi ta he mi chung chang suya kan kal hian ai ha demo ni la ai chin la kan ti hian ma mi ta vai history an history pakhat ti lo la chu chuan a ron zo ta hei kan ve ma an ti to atini karim guns bi ani la sin cha te ten mun sang sanga an lo mang to mi zo ram bi ka hian kan la mel fe tu lo wa kan mel fe so de don ani ATM bu da kan boi ngai lo hin kan debit card credit card ne lo debit card ATM card pa ngai kan tiang hian kan card ina facilities ane ni khata nuai a singli mo ni khata nuai ni mo ka tiang chi ang kha
kan la chuak thei do na retailer te changin retailer hi ve sang sanga te kun sang sanga an omanga khanga khan ATM in char boi ngai lovin an mani retailer ten akha sam kol dan azirin he mani ATM ka mong khanin kan pala chuak do na he ATM mini ATM hian in company card po in bank card po I accept ka pin green channel kan tia thong le na te do sang sanga hian an in soba he te ne na dang lam na le advantage ka khan chu ta hian GST choi aum ye do no ani a chan chu ATM mode withdrawal mode ta kala wange he ni green channel kan tiang chi ai chuan ang hang tu ten akol tu ten khabi lo khabi man poisa za chen zama bor vel an choya chu ba ka chuan til kan va le kan va suai pian GST ai bil del nga ai kap del nga ani chu ne chuan in dang lam de le ka in ati dan le man dan ta ui sai ta ila lakina practical pon life pon kan isin no na khan kan suai panga a machine a khan kan secret number digit te ani thang kuya kha kan betanga chuan mobile phone smartphone a hian a apps a kha za te ani ya MB te ani ya chu kan download tanga a retailer te mama tura ni chu retailer te nan ne ya hemi ne ya kami ami ne ti ma kha automatically na in kun soma bluetooth in chuan kan khang kan ne tanga kan suai panga chuan retailer in akas kha ap mai don chewani Yes, Mr. Uri Paul. Hello everyone. I'm here today to present our latest product that we call as mini ATM or micro ATM. Many of you already heard the term micro ATM. Micro ATM are actually modified point of sale terminal. This swipe card or card punching machines through which a bank can remotely connect to the bank's core banking system using his debit card. It's a card swipe machine or card punch machine with a fingerprint scanner attached to it. With these micro ATM or mini ATM, basic transactions can be done like cash withdrawal, cash deposit, fund transfer, balance entry. Thì ATM di ai số là cái ra số tiền đấy là cũng nhiều bên về sắp về rồi à ATM tầm nó dari kan bên gian mà đi son anh ngari na kan siang thì mấy ATM pak qua mà bên mà nó cho nó có rất tầm nhiều vậy anh đó chú kan hoste ho na line more than atau line more than different ATM kan masuk di saat ke pemain sih. Setiap kan dia nang ATM angkai suatu bulan sirat dia ATM nangat. Pokoknya di saat tu antui tekok maya man model tan besuan si buat tak kali sirat ni. Besuan ni ATM biar TFI ya, anu siam sebab tak kan ani kung te kan nai atau di Twitter all samna kun sen zo ka sala ngum te nte ya kha tam chen don ta abi takin thinglang ni ta thinglang wat ta tangkai ya so do ni ben bom lo na thinglang ate pe so ra tangkai ya so langa in ben bom se ben hi kanin nai to lawa mini ATM ya mai salam sao te asbab yo do ni tin na service hi poisa deposit dong tu te ni lawa ke swap tu anya ba yan ahin to ang ti po ni no ma chuan
anh đây là cái khác nhà sử dụng khăn ATM cầu thị thì mấy đô na khăn ATM call cái đó cái khăn ATM có thay chứ không ạ cho anh number thế anh pin thế anh sử dụng tăng cho anh đây làm khăn bây giờ có ra khăn lúc từ mấy triệu đô này ini ATM đây làm thế ấy cho anh in ra cho nó anh không quên tấm nó tổng lượng của nó ngay tay là mình buổi sáng tập chia ra một chút mà kami ada film kokha dengan tangin ada logo ne lenga aha an katso logo ne bai tin don yo takani zoro atil thar adia so arin kla lo te reliable service ani le ni lo te ya ipui na lo khir kar don ni RNFI finance service ini tim sudia Mizoram tangkai takah panturin lom takin lang dari Suan aku number dia tuan ceng sangat kan Suan submit ai connect le kai bluetooth in suai baka ta mun ta ni kon ta ni suai ba mun ne le chi a chuan na ka hi pin api ne ta chi ang chuan hian retailer ina security ha bon tu la chu ama customer balance sa kan ta ni chu bank ka to reng ina security an lo ni na chuan he askit ka screenshot ala ama ka customer ka a receipt na du chuan ka ba pe an WhatsApp pa te mo adang amo ama lo chu ngai ka lo ATM kan pa na ku na hian a mobile na balance ai ka to ang Saka di pelon. Itu dia sangat penting. Jika kamu boleh lakukan balance akan haram.